sinna daw te kuli na padang pinaran na dako sa ngabambang tampak sa ngapa duanan na daw te lipu ditarik naisan toto yang atondok na pelele to mambela di paseno garaganna lako lelean. Sesungguhnya tanah Toraja adalah tanah impian negeri menyimpan berjuta harapan. Sawah dan ladang terbentang luas, hijau subur sejauh-jauh mata memandang. Gunung-gunung menjulang tinggi menantang langit berselimutkan awan, menebarkan pesona yang tak terhingga. Masyarakatnya ramah dan toleransi, adatnya santun warisan leluhur, dikenang sampai ke ujung dunia, dihormati sampai ke rumbai langit. Itulah tanah Toraja, tanah yang diandaikan dengan bumi bundaran bulan, dipadankan dengan negeri lingkaran matahari. Tondo belepongan bulan, tanah Matarik Galo, Tondo Toraya tungkasanana alias bumi laki panada. Tentang ma'uruh orang susang ma'akabum bu'usi doloan Jumai singaoi dolokoi lain noi siku tanah randang langi sikuan lelean nurat natun dan mali inde batinina nuyang kaboro inde mario Anta gara-gara sang keediran kubombo sang tiang karat napasak kere kuang tikanang tamu tirinduan ulalikan domai masuan gana to palulungan to pasarong daumai to pasalo kolokoat nenek napi tiki tanda marendeng nara apakra apaki tatong nola tampo Mario randanan tang kelok-kelok ton talamban diong salu ton takenden menggantanan tapatarru kalingkanta tapatarru kamaleanta diong salu si adekan diong salu undang kadek pura masa itu magi bukan upara hoi matana bindah siapa tu midaka nenek mimpi yang mimpi tongkong nasa pantarisan makanan na anda pada Allah santa pengesoran betilani patendeng selenge sirende kumaluntu susi basa na dedong kumalot saga susi temuan nakana inang sega inang lain nia lain didumi sandalindona tasige batu rupanda anggapan taranakna teme kongkonan pangloloan na esungan pakalan doan dikasiri mata bubunda dikabagnya atau turunan lindami tampara pada kenden batu rupanda tiumba alamai tenda milik ibas setanggana tolong kalau pilih ulawan lamai lilik na padang risan ngalang tiumba alamai lisang apaliliranna lembang raru si bunuan mengkara apa alamai tongkonan kali iba pantaranakna tongkonan kaliba pak dendena pak dandanan to dikasiri mata bubunda dikabangnya atondon turunanda pantaranakna tongkonan kuang pak dendena tongkonan pak baka pantaranakna tongkonan to bonde digente gandang boro tungkasanana si bunuan pak agang tiadana
lengan sia yuka lamba si barumbarana pantaran agna uga yang na palang di makane tondong karupok na basetangana sang paliliran na padang dilam tele sia yuka lamba si barumbarana to di papali suna umbu di pamaririn na tallo di yumba padanga di petarian melindo duka sandalindo na ombo pantarisan makaraingna tosi taranaga rindingi daun nindu si loloan sapan kuah-kuah sang paliliran na padang hariliatu tumba tondo dinaim pabendan tananang pasa umpatunan nama patamuan tau huda orang-orangan totopo pesimbangan totalo tamu tiumba ada mai tondok nasiane patasik mengkara pada mai tondok tua balo odainan tumbo tumuku pak gantian dolona kalambe etung kasanganna pak saburan totemona rantai pau tung kasanganna si pangalola lamba arara makamban coba ajo mai lili na padang ngiring mengkara apa ajo mai kalambunan nalo angga tondoko di tulak talu dainan samba batu patoko tunggun duga pangtarisan na padang di tumanete si pangalola lamba arara makamban tiumba alambai padang ritondon melau sang bala tedong turun sang pangkung karambau to manoka melau bisa turun ma'wan tala-tala lau pisola sang tondokna kede pisola sang lembangna pantaranakna siane malo lamai padang ritondon si ayo kalamba si barung barana pantaranakna to di potalingarara na padang disangalla suling bulan na toma dua ngasalu toma akalo si misanan si ayo kalamba si barung barana pantaranakna palum nasalu kalula tondong karopokna minangalambe pangnola tampo malolo untete randanan manda tang kelok-kelok dan libu sitingai si pangalola lamba arara makamban diumba ajo mai didina tanalu mengkara baju mai padang ripa lopo taruh turiangna batara guru mimi kandaurena sari wigadi kamu bapak saudara diumba padang ribanado sibarana pantaranagna padang di Jakarta panlowana tondo batole tawi pali saudara lepongan bul pali saudara padang di Indonesia bombong bulan na daerah di Nusantara tiumba padang di Jakarta ngelola lamba arara makambang tiumba dia main lilina Sulawesi Barat dulu kelopi ulawan padang nerima muju pantaranakna tongkonan kurungan basi pak dendena Sulawesi Barat tondo kona taranak karwa ulunda mina angana salu kadua nyaden dendian pitu luna salu kadua tiumba dia main lilina Sulawesi Barat dulu kalau piulawan padang rima muju melindo duka sandalindona omba bantarisan makaraengna tanda kuntang buku pulawan tasak umpari ba tenana tangkarawan tanda kamariri tagana tidak masa karanganna tiumba padang di Papua siya kalamba si barumbarana pantaranagna padang di Mangkasa pangolohan na bambana goa nanay bendam to di poda tumuane Sultan Hasanuddin pagantiananna iya mo digente ayam jantan dari timur limongo suleng kararata diong tege balaran nampak di tetuk pak diong temak bilang tediramne laung daragami sang kediran laku mumbung sang tiang karat jomai taruku lawanna lalosu kandaurena inde gayang inde sia-siamde laung bainani temai kada sanga buku sanga patik kanan bisara lalu sorong pindan sorongan sepuk laung bainan kaborok bainan sapa kiku
Dua tabe etingayo kota siman kanan kau rintah. Talo obangan pisang ruang rinding takilangan pisang kana banua. Naroko pami kaindo roko sang kapuran pangan dikan lame kambe diong sang apela barambol. Tanda tasikina pak toringan bulawana. Manda siloloan bating binting sipotane teka borok. Kedengki nalambi sumpu sukata kedengki nanete ikan nabunukta. Karampuan ta solanasang kakendenan tangge mairi. Ilang tema allo totemo lengan ditulak. Mak talo tangapoka reke di pak tedong saratu.
Marana kwa nina tutura itu leler kita. Iyo. Ipo ya suaka ni mara ko. Ah, mulung punang. Turun nak mau ya? Tondon apa tepona padang sang pulo dua karopikna digente to melau sang balatedong to turun sang pangkung karambau ton na dilutu tombang lili lepongan bulan ton na dios sa balatanangga matarik kallo bendang panikuan sia tumbang datu sindo sendanabong tunan nang pimbala abaran siapa tanah lamai padang ritambunan sindo tanah nampas bendan panikuan siapong kalua sindo sudah santang bendan duka siane malo lamai padang ritandon tunna di indo pas sekasalle panda di pamarokson natulak kumama kambuna lumu nasaladan panompok doke-dokean Pandeu nindo gambaran na iso diam bama sapi di pakasan lerengekna di pabintin tanak saririnna lanti allo totemo napotoding kalua lendu tamati adakna rante masangka lidan tamati sangka na tandong kalonara kata be dia sudah ingkaranakna anggap antaranakna sane epatana to bendan nallo ini na atunandang pembala abaran tegulla amangka di belendu belan nakamuri pantaranakna pande paliu pangaloloan nata adung kaisanan to manarang unda si ipokana lembang pande unda rumah kaselana koli-koli to manarang undong purenge ka atu pande untang ala lemba le to pakalolo 5 sekong pamilik mata tubutan banang seran na pandan umbalayan na kila masor ngorok korean malabita namintu na katang palambiran makalima na katang mapuran tapapati patuborong na tapasik kalau kadang mana dan nasiya upa atau upa paraya tapu paraya nasumpulang lolok na katong konanta
upo lang ang pendaunan na kamarin tinanta. Nahiko tabi etapatan rabba tanang ngaduan tatapalidan suling isayo kata. Dilambi pidia batang dikarita sa ngararata paagantian ang bulawanta. Sitaru na tuinan latana yung pataru katong kunanta. Iya mo to katong kunan kamarin tinana. Rombongan na keluarga puangasang tangke. Rombongan na keluarga puangasang tangke toding bunga. Kali iba si bunuan sangala. Tu rampung tanda sikir ramakamban toding bulawan ni pukutang si piaderan. Tutun matang kian suro lalang ang kialang leper si taru na rombongan na batina alamarhuma 7 Tandipayuk. Rombongan na batina alamarhuma 7 Tandipayuk pala alion turang po mitanda mali tutun kaboro olah kotobalu lamentang gilantang karoplo ng pito sila karoplo ng kasera. Si taru na rombongan na Nenek Gerald. Rombongan na Nenek Gerald tumbang tumanete. Turang pemitanda mali tutun kaboro olah ko Tubalu lamentang kilantang namorok karua pulonan pitu selo karua pulonan kasira. Si taruna rombongan na Papa Indra Manado turang pemitanda mali tutun kaboro olah ko Papa Erik. Lamentang kilantang patang pulong karua selo kalimang pulon napa. Si taruna rombongan na Nekinanta. Rombongan na Nekinanta Petarian. Turang pemitanda mali tutun kaboro olah kotobalu lamentang hilantang karopulo ng pito sila karopulo ng kasera. Si taruna rombongan na Papa Ateo. Rombongan na Papa Ateo Sarek Pagasingan. Turang pemitanda mali tutun kaboro olah ko Papa Reni. Latar nomorin tinggi Jolantang nomor kerua sila kalantang nomor 10 misa. Si taruna rombongan na Mama Erik Jakarta. Turang pemitanda mali tutun kaboro lako Papa Mama Erik. Tutun kaboro lako Papa Mama Erik. Lamentang kilantang patang pulong karua sila ko 50 napa. Si taruna rombongan na Papa Rensa. Rombongan na Papa Rensa Palopo. Turang pemitanda mali tutun kaboro lako Mama Erik. Lamentang hilantang patang pulong karua 50 napa. Si taruna rombongan na Nenek Juan. Rombongan na Nenek Juan Palopo turang pemitanda mali tutun kaboro lako Mama Erik. Lamentang hilantang patang pulong karua sala ko 50 napa. Si taruna rombongan na Bapak Dio. Rombongan na Bapak Dio Rantepao. Turang pemitanda mali tutun kaboro lako Mama Erik. Lamentang hilantang patang pulong karua sila ko 50 napa. Si taruna rombongan na Bapak Adela. Rombongan na Bapak Adela Padangiri. Turang pemitanda mali tutun kaboro olah ke Mama Erik. Lamentang hilantang 50 patang pulong karua sila ko 50 napa. Si taruna rombongan na keluarga Nenek Aril. Rombongan na keluarga Nenek Aril Paapulungan Leatung. Turang pautan rasikir ramakamban untuk bulawan ni bukutang si piaderan tutun matang kian suruh. Lamentang kilantang namura karopulo ng pito sila karopulo ng kasera. Si taro na rombongan na keluarga Mama Aril. Rombongan na keluarga Mama Aril Babaw. Turang pemitanda mali tutun kaboro olah kotabalu lamentang kilantang namura karopulo ng pito sila karopulo ng kasera. Si taruna rombongan na Ebentar. Rombongan na Ebentar balik. Turang pautan rasikir ramakamban untuk bulawan ni bukutang si piaderan tutun mga tangkian suruh. Lamentang hilantang patang karopulo ng pito karopulo ng kasera. Si taruna rombongan na keluarga almarhum na Ibayo. Keluarga almarhum na Ibayo tumbang datu. Turang pamatang kian suruh. Lamentang hilantang karopulo ng pito karopulo ng kasera. Si taruna rombongan na Papa Reski.
Papa Reski Mamuju turang pamitan damali itu tun kaboro ala ka Papa Wira lamentama ki lantana Papa Wira si taruna rombongan keluarga Cabang Tondon Langda rombongan keluarga Cabang Tondon Langda paroki Nonongan turang pamitan damali itu tun kaboro ala ka Pastor Joni Kanan lamentama ki lantang 62 sa ka 73 si taruna rombongan keluarga almarhum Ne Rosman tumanete turang pameng matang kian suruh lamentang kilantang karopronan pitu karopronan kasira si taruna rombongan ne edamen tambunan turang pamatang kian suruh lamentang kilantang karopronan pitu karopronan kasira si taruna rombongan ne nining Makale Tondon turang pamitan damali itu utun kaboro laga Bapak Eka lamentama kilantang nomor 20 misa si taruna rombongan ne elaga balik turang pamatang kian suruh lamentama kilantang karopronan pitu karopronan kasera si taruna rombongan keluarga ne bungkang lampio turang pamatang kian suruh lamentama kilantang karopronan pitu karopronan kasera si taruna rombongan keluarga almarhum ne bayo tumbang datu turang pamatang kian suruh lamentama kilantang nomor karopronan pitu karopronan kasera si taruna rombongan Bapak Reski Mamuju turang pamitan damali itu tun kaboro laga Bapak Amira lamentama kilantang Pak Amira si taruna rombongan keluarga Enika Tondon turang pamitan damali itu tun kaboro laga Tabalu lamentama kilantang karopronan pitu karopronan kasera si taruna rombongan keluarga keluarga ne Pulu Tondon turang pamitan damali itu tun kaboro ala Tabalu lamentama kilantang karopronan pitu karopronan kasera si taruna rombongan keluarga ne Uban Tondon turang pamitan damali itu tun kaboro ala Tabalu lamentama kilantang karopronan pitu karopronan kasera si taruna rombongan keluarga ne Abang Tondon turang pamitan damali itu tun kaboro ala Tabalu lamentama kilantang karopronan pitu karopronan kasera si taruna rombongan keluarga almarhum Nenek Sente rombongan keluarga almarhum Sane Sente Benteng Lepong Leatung rombongan keluarga almarhum Sasyambe Sane Sente Benteng Lepong Leatung turang pengutan tersikir ramakamban untoling bulawan ni bukutang si peaderan latar namarin tiga langan alang ha na alang J si taruna rombongan keluarga Mama Areno Jakarta Cipino turang pamitan damali itu tun kaboro ala Bapak Alif lamentama kilantang 55 senaku 66 misa katokonan kamarintinan na siya na ririn bebo mempatu mali tutun kaboro la Kota Balu katongkonan kamarintinan na Pa Sofian Leatung untan data sikira ramakamban la Kota Balu katongkonan kamarintinan na keluarga almarhum Nek Lolo Lampio untan data sikira ramakamban la Kota Balu katongkonan kamarintinan na Nek Jimmy Lampio tutun matang kiasuru latama kilantang karoplonan pitu karoplonan kasera katongkonan kamarintinan na Nek Alvaro Siane Alvaro na metal lumulipu mempatumali lako sa Pongreni lata makilantang nomor karosa lako sa 10 misa katongkonan kamarintinan na ne Malle kamarintinan katongkonan na Malle Solaratu di Jayapura tutu matang kesuru lata makilantang nomor 70 napa selako karuplona 5 katongkonan kamarintinan na sia Dr. Andus Octavianus Tangke Tasik di Jayapura mempatumali tutun kaboro lago siapa Pak Maria lata magilantang 40 selako 47 katongkonan kamarintinan na Pak Norman di Jayapura mentang patumali tutun kaboro lago sia Sita Kanan lata magilantang 62 selako 70 tambu katongkonan kamarintinan na Tina Doki di Jakarta mempatumali lago siapa Pak Erik lata makilantang 40 karosel ko 50 napa katongkonan kamarintinan na siya Marcelina 1 yung may lubanggay mempatumali lako siya Dr. Maria Kanan
latamaki 40 selaku 47 katongkonan kamarintinan na pongedi damay kapa mempatumali lako si pongreni latamaki lantang nomor karua selaku 90 misa katongkonan kamarintinan na neira damay tok pondan mempatumali lako si Papa Ira katongkonan kamarintinan na Papa Ean tumbang datu mempatumali tutun kaboro lako si Pastor Joni Kanan lalangaki lantang 62 selaku 70 talu solah gorang letter S katongkonan kamarintinan na Papa Ean tumbang datu mempatumali lako Mama Rizal Soladina lain daki latang nomor 20 selaku 20 misa katongkonan kamarintinan na Mama Ina damay tumbang datu tutumatang kesuru latamaki lantang 70 na apa selaku 25 katongkonan kamarintinan na Ugen damay balik itu tumatang kesuru katongkonan kamarintinan na siya Rendi domay buntao tutumatang kesuru katongkonan kamarintinan na siya Kameme damay balik itu tumatang kesuru katongkonan kamarintinan na siya Anggi damay balik itu tumatang kesuru mintu rarabu putra pematang kesuru lata makilantang 70 napa selaku 25 di papasa tarampangan tamu ambanuan katongkonan kamarintinan na siya ni Aron damay tambunan mempatumali tutun kaboro lako siya Pastor Joni Kanan lata makilantangan 62 selaku 70 talu sitaru gorang letter S katongkonan kamarintinan na ne ade damay balik itu tumatang kesuru katongkonan kamarintinan na si Papa Queen damay balik itu tumatang kesuru katongkonan kamarintinan na si ne Panti damay balik itu tumatang kesuru katongkonan kamarintinan na ne Aron damay tambunan tutun matang kesuru mintu na tolata makilantang 70 napa selaku 25 katongkonan kamarintinan na siane Aron damay tambunan mempatumali tutun kaboro lako siane Piran katongkonan kamarintinan na Papa Yani damay balik mempatumali lako siane Aini katongkonan kamarintinan na Ira palayukan damay Jakarta tutun matang kesuru katongkonan kamarintinan na Nek Guntur damay randang batu tutun matang kesuru katongkonan kamarintinan na Cici Soladina damay balik tutun matang kesuru katongkonan kamarintinan na nek datang damay balik tutun matang kesuru katongkonan kamarintinan na Mama Marco dia Malino tutun matang kesuru katongkonan kamarintinan na Siawawan palayukan dia Makassar tutun matang kesuru mintu tang kesuru lampasudong ki katongkonan tamalantang 70 na pasel ko karo 25 katongkonan kamarintinan na siya Pak Natus dia may Kupang mempatumali lako siya ne Pirhan katongkonan kamarintinan na ne Tio dia may Sorwako tutun matang kesuru kitole katongkonan kamarintinan na siya Nene Ina siya Nene Ina damay tumbang datu belan natar kutos yoso mimi ito si turandadi narang pemaren denan tedong tutun ma tokonan laki umporong araramagamban polambanan bukutang si piaderan tutun matang kesuru katongkonan kamarintinan na ne Aura siya ne Aura damay bokko mempatumali tutun kaboro lako si Papa Mira katongkonan kamarintinan na Papa Uya damay randan batu mempatumali tutun kaboro lako si Papa Firang katongkonan kamarintinan na siya ne Guntur damay randan batu mempatumali tutun kaboro lako siya Pastor Joni Kanan lata makilantang nomor 62 selaku 70 talu katongkonan kamarintinan na ne Rangsi damay tumbang datu untan data sikir ramakamban toding bulan di bukutang si piadera lako tobalu mintu rarabu puturapun tanda tasikir ramagamban toding bulan di bukutang si pedera lago tobalu laung pasundung ki katongkonan lalangan ki lantang nomor 70 napa saya lago karopulo 5 sitaru gorang letter S Sintaruna rombongan na Antonis Tandiayu jemaah Spanyol turang peminta namani itu turun kaboro lago pongreni Sintaruna rombongan na Bapak Merpin jemaah Australia turang peminta damani itu turun kaboro lagu Bapak Reni sinteruna rombongan na Jenri 1 Siam A Petarian turang peminta damani itu turun kaboro lagu Bang Reni sinteruna rombongan na Jensen 1 Siam
Pitarian turang pamintan namali tutun kaboro la kapong reni sitaruna rombongan na Jenny bone turang pamintan namali tutun kaboro la kapong reni sitaruna rombongan na Mike Kambira atu manete turang pamintan namali tutun kaboro la kapong reni sitaruna rombongan na Nenek Jenny bone turang pamintan namali tutun kaboro la kapong reni sitaruna rombongan na Obe bone turang pamintan namali tutun kaboro la kapong reni sitaruna rombongan na Nenek Elia bone turang pamintan namali tutun kaboro la ko Nenek Reni sitaruna rombongan na Nenek Edi bone turang pamintan namali tutun kaboro la ko Nenek Reni mintu na tolong patarro ki katamonanta mintu na tolong patarro ki katamonanta la lantang nomor anan sila ko lantang nomor karua sitaruna rombongan na sabongane sangre lampio ram pamintan namali tutun kaboro ala ko tabalu lamentang ki nomor lantang nomor 70 na apa lahu gola susi mo sangrara ta pa gantian ng bulawan ta kilambi rete pa abuntuan kada nalhi ko ta pero kusulen karana tambay melong kembe ka ulang gi sulen karana ta tatu meng ka kaburo ala ko ta inam mangkana masajan kito maarapu den na siya uba na katongkonan tala sumpu lang lolo ko na laupu bendanan na natang penelakan tang pesta di siya iya tabi nga nagtabangan na nagtagaluwa iya turumbungan tulong pasaka kalena iya maturumbungan na keluarga almarhum Puang Mangura Kairo sapang rombongan na keluarga Puang Salusu Kairo sapang rombongan na Puang Nura Batu Kepala Lembang Kairo sapang rombongan na Maximilian Lologale Soladina Jomai Jakarta rombongan na Bapak Tristan balik Tumbang Ratu rombongan na Bapak Iren Lampio rombongan na Fius Minggu Kapak Lebani rombongan na Senek Jenny Bone Bulian iya nang sama tu salurar salubu ko tumang kadi sagura la sangarara anatula tengkar ko tiada ana rantai kalua tabe bulan tabe allo tabe bintoen tasak siman raat ulangi maaparam-param